Kani kerobu jingnya, ya kejalan maklia. Nolong kata kajing duna jong ki IAS. Lada pipai, cek jala ki Kamrit kum ke Manipur bak Nagaland, ki Baladan lah kajong ka separate kandet kitam kum bak Khasan Khatringut. Kajing don jong ki IAS ban ya kejalan maklia. Nah tak ada parari baik lada pimpet ya ki IAS ki jongi ki babat ya kakandang Commissioner Secretary Sejrong. Nah ya kiran Principal Secretary Additional Secretary lagi ya haban bat adu nyo prateri way ke department. Sakut lut kilat penroy, sakut lut kikam, haka jala ka jom. Ladawa na kapor sa kapor, ban ay iya kata ni klip sebelah i dan burung. Bagi kita ki MP badan burung ni jomi, ki keren ni kata haka dor bapak parlimen mo jom. Kajim dawa ban penrung ya ketin pedeng ka jomi, ketin kasih, ketin sora ka bang ikon. Haka kerdit ka bopra mentaru kadang satem. Sabai kajim tresitom jom ka kasih la top society. Sabai kijing le yaki kijongi ku kisen pahalang hanong ba selong ila yaki hadali ru ila yaki rega bososi kolong bahadu ta ompat senalah omtang kata para ribe kawai nakimat kibaban kiaba ya kebangi hapania perkhat bun sin haswaban rai hakali ka kenti ke pemeta kadi ya kajing temu ban perkelano ya kesip sedul. Kani kajing temu ban perkelano ya kasip sedul kabadai ka constitutional provision na ne ka anba kaba penmi ya ka district council kalong ka aka ka mat ka balaban ha yang ni haka jela ka jongi hakini kisau kisantali kisnen ka sorkar India katarwa ban penkela ya kani kasip sedul ngimla banlen kidan kibenta kibabha kidan ru kibenta kibom ya dengdur ur embat ni ya ka KHDC lay kila tarwa na bantum nominate MDC omday syo do briu ubodey na kajay penriu kasi jankia hana ha bantum angut la banday garo la banday karbi la banday mono rumtir harakin tumno arngut ngila persyak kadon sa kaway ka bakhama susu kiong bapo meklia and wek no ita gidor barsnong but in Bujli no da kita ki village council but ki municipal council no posol kaya kita ki village council para ribe ki village council kinde kita ki sinong thamai ya kaba kajinga pia sinong in ken kli kumba pia constituency kabamut lada sim iwe sinong ar hajar kemut haperlang ar hajar rane tambalung malay kita sa ay sinong kamlong syo kumbalong hanta ba kajing ay sinong kande kat kum ki riti ki dustur ki jong Tomundur mengi ladam dan syuk kita kirang ba senong ladam dan syuk kita kiwahe senong ba kidor ba senong kanjia ayu ya ka tiga dustur ladalakut kini kidor par trai ni kamdan jingmut syuk ya kita ka jingdon jongki doloi kamdan jingmut syuk ya kita ka jingdon jong sim kirang ba senong mata lada job election de sim sanat naki no doloi ni seti kele sim sanat nau sim nani nau lomdo nani wahdada nani nau sirda lada kawan kata ke bilis konsil ke sanat hapsim na DC office dan lahi bandang yeda ya gariti ke dustur kata ke jing temu jo masorkar India hari kidon susuk saki pasti ke bangampuak berjer ke teng ni jongki angakrai kelada BOI kelada tip ki ong hana baya bujlino ya kani dak away ke bentak Amaya penduk pendam no yang tengah diskonsil. Kalau ke benta ke bangim lah ban pedin. Lada kaduk ke diskonsil ke mau kini kita bar terairi baru kisadu. Dangdon ki doloi, dangdon ki sim, dangdon ki wahadadar, dangdon ki lendok bagi sirdar. Namar baga diskonsil ke dangdon. Lada lajak no kani para ribi kini ru kin jalan. Bat kata ka de jingma ke bakrau ke ban ap ya kani bakajak ni bojong. Tiladangin simkia ladangin nesting banongin trek banajit MP hakani kapor kabunta ladajia bakusal kar India ka thom na kabor ngin keno yano kumbaong kiristan bahak election lada pintre banay tebul hidu no ya kahok bernujor bani ban komplit apa kirim sem legit Dang lahi pandai komplain, dang don jengmut hi. Kadau sebasim kia ya kena kap.
Kalentiyat ke bakum ke celah bat kajak beriung yang saya tengku akhirnya kisni kalau ke kebakia do kata-kata ngamtip pi po west dan ke hill kalau kumno haring kalai kendu ya ka seng jong kidong seng school SSA hapo kidong ke tan jongi bat kumjur hes kasel kelas ngoki adu kata-kata bahabadam kidong ikai SSA ki basong tait no lani ki balayo no nakawai ke kam ki resign no Ibobon ki SSA school hadu mentaki melacu bentung ki kinong ikai kadau gajing bom melacu kalau namar bakata ka sorkar India kalau nang penrit ia kata gajing mang tingkai kini ki SSA school joni ladakan poin ke poin nasi baka sorkar India kan penduk no sendan yang kena ke program gajing keli kalau kan jia ayu ya kini ki school joni kan jia ayu kinong ikai atau kidang ne kerja you ya kini ki kena school ki bawa pulih kini school kajing maru ka up ya kini bawa kerja ki jong tidak dan sibun ba ki wai kiman ki bala khata yang asimet ke bang ngahapan rai benda kun kimat ki bala penong yang para ribi mengani kun yang kini election kolong bangamla su ban supek kai ya kata kajing sya thombor jong kini am rit pai hakaleng jong kari India kini am rit pai khantam kanam kristan ngiyoi kelasa tombor lagi yang baru kei ke bajah Manipur kalau kei ke balesi minum dei ban kelet su aga jingim ke jong dak ispa taligi mane la sa pentra dak ispa ngot la sa tombor ya ke jingai la tom na ka bor dak jing temu ban penduk ya ka akaleng jong kari India piyo snow ya kata ka jing sa tombor jong kita ki missionary kadau tenrai kalau bakidon simun ba kita kian kebohong imala temen rumpui bene ya kapa kata ka sorkar jelah hakaleng dari India lakan sensar ke BJP ne ke sensar ke kongres kumju ki wanra ya kita ki anti ke version lo ki bobu jing ya ke jing mani belai like lut hakaleng dari India dah kalamia bro able affidavit habis pancing bet no magistrate dah pakelam ta la siapa sitom tikum kita ki an bija Hasam dan men arai tayo ka Assam Legislative Assembly ka pas ya ta kaan kong balada pipen kia ya ki beri ki bapang lani pinduai nam ta ki bapang ki basitom en Kenya ta kum ka kam ai sut ai trei bat ka kam le bertom kum kita ki lajia tang hasenda jong ka jelak jong gariti peniai kam jong kari India ka om te ka om bahaga jela jong kari India kan don Ohaka ri India hebar kawai kandon kata kajing mani belai ladun hari menta nyim isu agi babun ki celah kajing mani belai jong kini am rimpat keladai hari-hari kajing terang kajing angnot jong kini am trai muluk ki jongi kum kaseng kasih sendrai ben penrung no ya kata ke minority status lani ben penyo ya kata kajing itu kerbang daka Ministry of Minority Affairs ban bang tingka ban yarap ban pendek pensa kini am trai ni kalau ada gajing terang gajing angnut bat gajing dawa kepala selem ba meri hadu menta ngimpat sem layoi bakan urlong tadi gajing terwa gajongi lada hibit yani ban pa ya kan ni kan hun gajongi bat yang aku mu kostom sati do babo parlimen ngan pensno ya kata hak sorkar India bakat kongu kani